Kua mutu te wā tāpai whakaaro ki te paipai whakawhanake ohanga Māori, e pāna ki ngā tikanga hei whakapū mau ake i te whai take me te whai hua o te ohanga Māori i roto o Aotearoa nei. Kei te kōtihi o ngā whakaaro i tāpai tia atu ko te mātauranga. Anei a pēr te Melbourne me tāna pūrongo. He rōpū i whakakaohia e te kāwana hei arotake i nā āhuatanga e tae ai e te Māori te hiki ake i tōna āhua i roto i nā mahi pūnaha ohanga. Nā te hea mana o te rōpū nei, ngā hiwi tomo ana, i tuku he pūrongo kōrero hei whirawhira me pēhea rawa te Māori e eke ai ki aua māiatanga. Ko te mea e horonai ki ngā hui katoa, pāna ki te mātauranga. Ko te mātauranga te pautama ki te whairawa. Te mātauranga, te pautama ki te ohanga Māori. I roto i nā hui i karangahia ki Tāmaki, te whanganui atara me o tautahi, ka ngahoro mai ngā mōhiotanga mai ngā tūmomo tāngata matatau ki ngā mahi pakihi, mahi kāwanatanga me ngā rōpū Māori a iwi. He toru te kaumawhitu piriona tāra te wārio o te ao ohanga Māori. Hoi anō kai raro iho tonu tōna mahi tutuki, ko ia kai ngā taumata whānau, he nui te wāhi wādea kia whakapiki ake i ngā whakaputaranga pai. Ko te mea anō e putu mai, ko te tahikitanga i Wainganui ngā rōpū Māori, me te kotahitanga o ngā tari o te ngā karauna, kia whakakotahi o rātou whakaratonga ki ngā iwi anō hoki. Te ngako ngā kōrero me hiki te mātauranga o tātou ngā iwi Māori katoa. Ka taua rātou taunaki ki mua i te minita Māori a Peter Sharples, Stephen Joyce me Hekia Parata me te mātou whakapakari pūtea. Pēr te Melbourne, te karere.